Hello friends, 10 passing jarung bagitini bell icon nakumani notification tifika tai norong selection khlaijangnai oja kuni interview bongya exam bongya direct norong select khlaijangnai tai oja ko norong posting borok khlainai salary bo sungmannai bufun simi apply khlainai ode dong sungtabo bitin bising tai kaham ke jotto detail kaisa karja tike saimalai nangka norong nugi tong oja notification ongkri faijak moke AAI nisime official notification kor faya friend noro nogui tongo tai notification kuman date 27 tarik 7/2023 tariko oro bebung detail noro nogui tongo advertisement number boro sirka friend tai noro ni o jaga boro posting klainai boro boro detail sirka noro nogui tongo jago sianai airport noro ni posting klainai tai jaga noro no contract basis ke job na harjanai friend abo oro noro no bari ri janai friend abo noro nogui tongo jaga jotno kam ke boro detail sirjak tai hanya hai narong nugui tongo jago among angke 105 jona narong no jago borok tlangjang abon bisingo ST category ni borok no 7 jona tlangjang AC rong ni o jago nugui tongo 15 jona tlangjang ab hai o jago jotun baganya o jago category wise borok vacancy sirka tai o jago narok nutang pulyau sirka narong ni posting klainai Chennai airport ka abo hai ke singo jago jotto kamke o vacancy rong no sung o jaga detail saiman ka tai posting borok klainai borok no sung detail saiman ka abon tik tolo sung tab nugui tongo mongke application fee o jaga sirka detail ba ben nugui tongo general candidate rong bagi oro arsa te klainai application fee san jaga tai o jaga nugui tongo reserve category boro AC ST women candidate o jaga apply klainan bagi khoksapan rang nanglak free no norgora apply klaimannai tai aba hage oro nugui tongo firobon tik tolo apply klaijanai date o jaga borok sirka nugui tongo apply klaiman chinai 2 tarik 8/2023 ni simi tai o jaga last date rekha 31/8/2023 পর্যন্ত নরং no jaga apply klainan bagai last date brok rei rekha ka friend aborong pore sungyang te banaliana oro nurung nugui tongo bon tik tolawo qualification sirka friend nurung nugui tongo oro apply klainan bagai qualification sanjaga 10 pass nurung fulyabu sirka tai nurung ne o jaga ace nang nai omongke borok sirka 18 থেকে 27 বছরনি bisingo nangnai hanai nai abon se bisibang mangla bon se kombang manglak tai o jaga nurung nugui tong firo jarai reserve category boro SC ST ob high category rong bagai 5 year khlani AC legislation rei jaka tai 3 year jaka bisi candidate rong bagani AC legislation abai koro jotun bagani rei khang ka friend rong nugui tong tolawan rok bon tik tolawo physical efficiency test narong no jaga na hajangnai obon bisingti narong no jaga job tlangjang friend obo jotun o jaga borok details sirjak ka friend rong nugui tong o jaga bo narong ni height dong nangnai 167 obon se kom manglak tai o jaga nong ne weight sanjaga 55 kg sai narong ne weight komui manglak bisingna nangnai 55 kg sai tai aba ka jaga nong ne khakla rok sanjagora normal nong ne 81 cm kan nangnai tai narok 5 cm narok khaklam no bo ma phule nai aba ka ro jotun borok kaisi karja te detail kamke sirkang friend nong jong firo ro han hai norok ni o jaga mokolong ni bagi saka friend norok mokolong bo kam ko nong nangnai tai khana mane rok bo norok kam ko no khana nangnai normal o jaga san ka friend tai o jaga nong physics rok bo good physics nangnai nei saka mane nong ni sas kosto krei kusma krei aba herok ta mane kabong man norok tabo busiwa friend abo tong ang nong nasak detail ba sana nangyang ka friend obrok no sungo jaga kam ke saiman ka friend abon pore sungyang tem na liana yang tem nakumon detail brok yang tep sirka friend or general condition dogo ke sirka o jaga apply claimane bharatni dagro simno je kono hastin lokro apply claimannai tai aba haika sungyang o jaga tep detail nugui tongo omong gang kai norong ne o jaga salary bo sungmannai abo detail no borok kaham ke sirka norong nugui tongo jaga norong ni basic pay ka 10,000 mannai aba haika norong ni HRA aba hairo or kabong norong nugui tongo aba hairo jotto milok hai norok o jaga 21,300 norok o jaga fix salary mannai protect mas ke norok to oboshi mannai 1 lakh rei aba haika sung jotto no o jaga kaham ke detail saiman ka friend selection process tan norong nang sai nyorka abon tolo sung nugui tongo selection process sirka friend nong nang pulyau sair koro nong ni physical ni bising tin rong no job select klaijang nai tai aba hai ka jaga norok nugui tong friend rong ni o jaga Chennai airport tan rok o jaga posting klainai hini ba go friend sung obrong saiman ka joto kaham ke detail tai norong apply klainan bagai norong ni nakuman document dok norok tlangani apply ma klainai o jaga joto norok mention khair ka friend rok nugui tong o jaga email ID rok nangnai tai phone number rok o hai rok no borok o jaga san ka tai norong photo rok bo nangnai aba herong no borok jaga jotto kaisa karja te o jaga kaham ke detail sirka naro kaisa norok ro nainai pori mannai ang video in description box o notification link ri wana om tui nor thangani apply bo khlai mannai tai o notification link bo mannai friend or jaga apply khlainan bo ibro sirka pro ne official je website tongmani nor nugui tongo jaga om tui nor thangani apply ma khlainai friend ani o video in description box ang notification
link remani gana wano norokni o jaga apply khlaijana link bari rwana obviously jara apply khlaina musungnai rok nora apply khlaidi apply khlainani bagara 10% ni apply khlaimanai freshers candidate rok bora apply khlaimanai rokuno experience rok bonangya friend norok obviously apply khlaimanai jara 10% jak norok go friend abo hai sungjato noro saimanka tini video asungchinai norok naitongnai rokno belai khana hambai hai kana no channel ni bisingti norok sob samay barah kotini government job tipra hastini government job notification manai tongnai subscribe khaiton di belai khan press khaidi jefre video ang upload khaya norok notification mana bagai ka asungchinai hambai।